13 ka prutas kasi nag-andam og 13. Kuwang? Ay sambingay. Unsay naa sa 13 igsoon? Kasi nagpractice ng 13 ka buok. Mr. Mars. Unsay naa sa 13 we? Kasi nagpractice na. Ha? Nagdukot-dukot ayon. Nganong lingin ingon gani ha? Tinuod na. Lingin kay swerte kwarta na. Amo na daghang kaayo putas lingin-lingin sad. Gani halagi daghang kaayo na nyanggi nagsa na lang di ay kung ang matag usa kompleto. Kung pila ta ka buok diri 200 ka buok apil sa gawas. Swerte tang tanan. Malipayon tang tanan. Wala tay problema. Naa. Daghan makakwarta. Kaya ingon kung nailingin-lingin, daghan og kwarta. Shh, hoy, undangin na ninyo, oy. Kung kitang tanan, sigig paswerte-swerte, pila ka tuig naman kasigig paswerte, dato nakawa pa. Pangutan na imo tupan na dato ka sa imong pag-andam og prutas nga mahalot. 13 kanunay kay swerte. Nya na mga igsuon. Dili taan ang swerte-swerte kay walay swerte. Ang naa na to grasya. Tumana. Grasya ang tanan. Dili diri mag-agi sa lingin-lingin niya prutas nga giandam. Dili maglingin-lingin sa imong sinena. Kay wa pa ka nag-andam sa lingin na anay grasya sa Dios. Giandam niya kanimo. What if ganahan ka mo palit og prutas unya wa kay ikapalit? Unsa man na? Di ka kaapil sa swerte kay wa kay ikapalit. Ganahan ka mo suot og pulkados nga dagko kaayo. Unya mahal mo kaayo. Malas mo lang. Luoy po na mo. Wala mausap pa to. Mulayat jud ka. Sus, 30 ka tuig kong nilayatay. Ang karon wag yun tao ni taas. Mga igsuon, ang atong celebration karon gawas nga mag New Year na ta. New life. Bagong kinabuhi. Unya, dili lang ta sige kunya sa gitawag niya. New Year's resolution. Nindot kaayo, undangan na nato na. Kay bisan wala ka nag-andam sa imong mga prutas, bisan og wala kay imo karon. Ang gugma o grasya sa Dios dugay na niyang gihatag kanato. Unya mao ni atong pangandu ato nang tan-awon. If you can remember, sugod pa sa una sa imong kinabuhi. Try to list down bisag year 2025. If you can recall all the graces received, blessings received, isuwatanan. Hangtod karon. Di ba kay makaingon jud ka nga, oy, nag-awas-awas akong notebook. Dili nimo magkwenta tanan, maihap tanan ang tanan nga mga grasya nga imong nadawat. Dili lang kay material things, ang tanan gyud. Mauna nga kining tanan dili ni swerte-swerte ha. May swerte din he, grasya. Grasya ang tanan. So bisan pagwa kay suoton nga polkadats, bisan kayo ikipalit, ang grasya sa Dios dugay na niyang gihatag. Siya mismo si Kristo. Diwa sa Pasko. Ay sa